Cái video đó clear tu giống giống tên giờ vài in cái channel là cái lâu lòng với cái chiều cái video xem mà sắc dọc tế mình lâu like in mình lâu clear sắc vài in cái lâu em mà tin in suggestion thế cái lâu em in comments thế cái lâu em start cho anh Mizo trong xem tu ra mình tí na khắc bom giống ta cái lâu nia so vòng trong tu na hắn Mizo trong nghe in cái xem tu đó này tung chung mà cái tutorial rồi anh tu here mình bỏ cái phỏa lem lâu hắn phỏa đón bỏ ní là phỏa đàn em bỏ cái sự lâu tu vòng trong apply thế in lâu share ní trong lâu apply đó nia anh sẽ biết là cho anh mít mùi hi cái draw mà sẽ biết chỉ na hi team mà sẽ khi nó all some bear cái dia vòng trong mít mùi draw hi anh mà sẽ biết là cái tí chuyện này cái mít mùi cái draw na hiện gel liner cái mang hi tiếng bọt tăng ở chuyện hi hay hi mang thiam tăng cho nó chế mà sẽ mang thiam lâu tăng cho anh hey makeup hi ati bear do em mà cho mình care po khang ai là eyebrow cake po khan nal do khan mít mùi khai draw thấy thâu mà sẽ hi cái mang thiam mà makeup cái tí tí rồi cho mình chin đi vào hi cái tụ bear ni tụi anh claim mình cái zoom đều thấy mà cái mít mùi draw là hi Instagram là mà tập po người run zot về nó sẽ chỉ là cái tiền lúc người run zot về chỉ này chú cho anh claim mình cái run zoom mai thì không có cho anh cái mít mùi draw đang trên lâu anh mấy đợt nha và tier bây giờ cho anh shape hi cần xem phốt đang hay thế là hiện tiền mít mùi đồ anh shape bằng khác anh ta mấy ta tiền gel liner hi chú cái sợi đồ anh là phong thiam lâu ta cho mình hi hara mình hara nhỉ mình hara khóc mày mình hara nhỉ cho anh khát ya shape in xem rồi khan hết tiếng lại hi infill in nga achunga hết lại brush cham bang ang ho khan chu hi tiếng infill in nga cho anh khát ya fade out bằng chi in du ni cho anh tiếng dục dip le to em lo khan dục dip tia hay dục tabel le to em lo khan tiếng in fade out mà sẽ cái cho anh microblading shape ang chi style ang chi ka du china wang khan au wing sang kha au wing sang ni lo dia kan sayang mit mul ang chi tu rang khan tiang ka draw china chu na ka tia ma se thiam no tang ka chon apply hard do mai the ma se ke chon ka du chu chon ka ti do ale la mi chu off camera ka tinga chuanin current le thoya ale next step a chuanin hei tuna chong kan eyebrows hi ani tur rong le mi ro shima next step a chuanin concealer in a shape kan siam bel dona hi tin ye kan siam shape define tu kan tiang define tu de han hi a shape kha ron tilang chianga kan mit mul lang dan kha ron tilang chianga tin kan mit mul kha ron tilang chianga ni ti pak sei pak du rong lo concealer hi claim a bright deuh hlek kan thanga skin tone aya claim a eng deuh hlek chuanin heti lai chang hian mit mul aki deuh lai hlek lai chang khang kan ti chananga chuan mit mul kan line na zu zui zelang a khan tin ani chu left ti khan ya chuanin lo hemi kan mid shape kan siam na concealer kan mang kha powdering kan setanga powder hand loose powder mo compact mun hi man the du zo zo kha man the chu brush emo blender hian ti the nia kan apply na khan tiang kan setanga next step hianin eyeshadow hi ka ti china tam tak chuan eyeshadow hi foundation vel ti zo nu vika hanin ti china ma se ke chuan ka tuna san chu hemi eyeshadow kan apply han ta han foundation fallout thei foundation kan noi aron kan noi nga kha on china wang han khang kha eyeshadow cha kan man phe hi chuan a re har lu tok china chuan khan chong ti re le a dang bul changa an apply chhali ai chuan
lung pakhatin safa pahnih kan vom thu thei an tiang deuh khan maw tuna hian eyeshadow pakhatin safa pahnih chu kan vom thu dawn ani tun chuma ka palette ron hman tur hi Morphe X James Charles palette kha nia hei hi nia chuanin voina ka color ron hman tur tlang puyang chu hengte le a eng ti vel te ko ron mix to nuai dona ko apply dan tur hi a step by step in ko ron sei zel don ni am sabira chuan layer ma sabira hen code James ti hi ka apply nga ka hnai nga hi rong dal per turang heta chung ron lang turang kha nia am sabira ni tian kan shoot shi lawanga tian kan han ta tapanga chuanin khami kan ta zon huwa khan tian a chung lama kha chuan tian kan blend chho mai zon adot le ka color hman tur hi 10% of the nia hei eye claim rong tak deuh hlek a brown warm tone deuh hlek si ma se claim rong tak deuh hlek ania hei hemi hnuai chianga hian tuna kan thil hnai hnuai chianga hang kan hnai anga ka kan ron kap deuh hlek dona adot le ka color ron hman tur hi no beans ti nia khei ai tlema tak le deuh hret ania hei a top ver hedilaya tiang lai top ver hang kan apply nga hemi look siam tur hi chuan hemi palette kher hi angai kher lo ma se tlema a uk lampang tam na deuh hleka phan hetiang rong hi chu om zela chuan hetiang hi apply thei tel chu paka hemi rong kher ni lo hemi rong kher ni lo rong sang sang pon apply thei chuan khang ka chu a viewers te thu khan to tam mai ani adot le chuan cut crease kan dia hi Mizo tong hian soi dan vak hi om lawa soi po ka thiam lo phua chom vak dan po ka thiam bik lawa chuan heta hi chuanin ka cut crease dan hi lo in mai nga cut crease kan ti chu hetiang laia eyeshadow tle ti vele mo a matte tho si tiang vel kan apply na tura shape kan han siam khani hemi kan cut crease le kan cut crease le kan eyeshadow pa nga in zoom na lai khan arong eng heta chuanin palette a chuan b atin tia chumi arong eng a chu kan apply nga khami a in zoom na lai tak a khan Mizo kan apply zo hianin kan concealer rong ang deuh kha atir lama hemi cut crease ti lama han kan apply nga tungtuna chuan atir lam kan hmang lo nga hetiang matte lampang deuh hlir ni chu chuan hemi a en lo in zoom na lai eng le hemi a color kan apply in zoom na lai kha temin lo an lo deuh chuan tian a in zoom na thuk zo kan lo nei thei nan kan brush deuh hlek anga kan blend deuh hlek anga makeup eyeshadow big a chuan blending hi poima em blending kan ti chu han mai rual vel mo khati am la poimo em chu ba chuan blending hi poimo ti hi soi du bo kan ni ko me kamit le lam hi off camera ka tiang kan le thoi next step a chuan mi chuan primer ten nei chin ma se chuan primer hen mi hi kema bi ga chuan mi hi tipe hi ka te ma se adu tan chuanin apply thei tho chuan primer nei ai chuanin yana setting spray hi ka mang mi chin hei mac fix plus ania chuan hemi kan eye makeup set nan shim hian le kema ni kan mai set nan shim setting spray kan spray ko tanga oi Rynn.V ka ka chu cục khá phải được thấu vàng mà đi mày chú đó mà primer fix plus kan man zo to nu khain foundation ni ya
foundation a hianin Maybelline Fit Me foundation hi ka hmang na saber hei ki ma chok hmang thiam over pon topa ka shade 2220 nia hi natural beach in tia ma se ke ka shade iron claim in a var claim in a podewa ma se poi lo ka ti zo ka chan chu foundation hei ve ta ro ro rong a puat ne ka chu ka tu big chot ku mo ron chai hei ki kan nei nga nei dan big pom chuang lo ba ma se ke chon mi chon blender ma brush ka hmang thiam zo ka chan chu blender hand makeup foundation bi ka pe chuanin a product hi a val ka ti mai a corrupt chu wang chuanin brush a chang ka ti zo ka ni chuan brush ka hmang do na fit me a hianin a kom chuan ti vel hi a lak chuan tur ong shan lo wang tian brush a khan bun chuan tu mangai in thei lo tak le in zu kom mai do ni brush an mo chuanin ta hen kan dang a hian apply rim nok nok mai tur foundation chu tian ti da ha big po yam lo han ti deu nok nok ila lo ral ve mai ni mo ti deu nok nok khan a ral khai big uluk dewa kan han ti la la chuan lo fu lo hian ti chat le hian ru ru hi an ma big ta chuan adulya chuanin concealer ania chuan concealer hian dark circle te foundation na cover zo vek lo ho dark circle ti te dark circle te pukan dark circle lo chau po intinan he makeup kan noya ti zo lai he chal le nar thla le tiang lai nar kom an lo nap thleng lai hi tiang lai atian kan apply nga hian kan mai ati eng bella foundation hei me ba khan chuan tiang lai nga hian nei nga chuanin chal dara nar thla tiang lai a kan khabia hian du dan nei thia ka du a ka nei don ni ka la me chuan kha hei kaman hi makeup revolution ya ka shade kaman chu f6 chu blender pa ngai tho blender makeup brush pa ngai tho khang kan foundation kan concealer kan apply zong te kha loose powder hian kan loose powder hian inti kan soyang kan nem nget dona ni na nget kan pe don ni kan mai kha no ni na nget kha kan pe dona eng ni na ngin pe don chu ko shelwa ma se ke suani foundation ni na nget kha ka pe don chu kan lo nem nget don ni na kha mo chuan a hian contour ania contour a hian tlema shade tlema rong dal deuh hlek ka hmanga chun chu rong tak deuh hlek man chuan lan be ola tin ka sei le du chu makeup kan hman hi chuan be khopai noi hian kan nal pui bera tlem pan deuh hlek pi ba ka chu ka pom zo ni le chu man chuan be khur ai noi hian thlak na po kan lang la nge mo chuan tuna chuan contouring kan no ti don ani contour tana kaman hi Miss Claire nia contour and highlight palette nia ultra glow contour and highlighter nia hand highlighter on boka contour on boka hi mangrim ve to ya thina ron lang to ni ma chuanin brush a hianin tlema angle to brush to hi kan ma ui khong ya
tiang chi hi a he deuh ba yang chi ma chuanin ta chang hian chananga khan kan biang bi bo lai tak mai khan mo chala nen chal ngal deuh hlek tan pai chuan contour hian chan pui vian sa khop mai a na chata khia thok vel ani adut le chuanin mit nuai hi tiang lai ma hian eyeshadow pa ngai kan man color ho kan mix deuh hlek anga chuanin kan apply anga noi tin su thu chu anal te chian lama se anal chen poi ang thos smoky eye anga hian andala tangai chuan tlema soft deuh hlek ngem nal deuh hlek kan andala so kan ngem nal deuh hlek kan kam ti don ni chung zo kan tin hua chuan tiang lai kan inner corner ai kan ti tiang lai mit om na lai anga khanin highlighter atleang ti kha du rong at man the tangai chuan tanga han atituril ru khani zok ta tanga chuanin kan han ta anga chuanin chung royal vek chuan kan biang kha kan lo highlight don ta blender ka pang do blender hi highlight hi chabon topa alang chiang do be ka we ga do an chuan lang chiang le ta si mo tu na ran tang kha tang ka tianga brushing kan siam chale anga ka lipstick man tur hi Miss Claire ania ai mini nge soft matte lip cream ania 50 shade number 55 ania oh my god good the bow perfect chen makeup artist tak yang chau chanin kan hui ram kha kan zuk zo don ti na ni chu adut le chuan eyelash ania eyelash hi apply dan zirtir vak dan po hi om lo chu bang chuanin off camera in ka apply nga ka le le ole ti khang kan look chu zo ta eyelash po kan apply to final step a chuan ang kim kha het zo kan din tir thai nan setting spray kan spray nga kan zone cái video thế in lâu in vàng in cái lồng em á chuanin in lâu like in lâu subscribe anga in lâu share sak bok anga in page chuanin in du bok chuan in du khan na in ate next video he ai chazok le he ai look na zok current entertainan comments lama han in du ang zong le next video ko try out tour kalau ti lan le tur ang du ang zong khan lo comment anga chuanin Instagram lama rynn.v min follow thenga chuanin ke YouTube channel te milo subscribe sakula thu charak tak te milo shil je ula kema min ti chak thei tu turin chuanin angi tur le a khotur ve shim pokhan in lo ena kaloma chan chu viewers te hin ti tam vi ha chuanin khai khom nan chuan in zawai chunga kalome